M23 yamaze kwigarurira agace ka Kanyabayonga mu buryo budasubirwaho ndetse n'ubwenge budasanzwe intare zasarambwe zaje gukoresha muri aka gace ka Kanyabayonga bikaza kurangira M23 agace ka Kanyabayonga kabaye tombe 100% ku ruhande rw'intare zasarambwe. Iyi ni operasiyo yakoranywe ubuhanga kuko abenshi bakomeje kwibaza buryo ki intare zasarambwe zakozemo akazi kadasanzwe, kuko ni operasiyo itaje rwose kugira gutya ngo igire ingaruka ku baturage, by'umwihariko ku rufaya rw'amasasu menshi yaraswaga hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ni operasiyo karundura rero yaje kuba hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho M23 yagerageje rwose kugira gutya igaba ibitero cyane mu duce bigaragara yuko byashoboka yuko turi strategique. M23 ikuramo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kugira ngo irebe yuko yabasha n'ubundi kurekipera uduce twose twa hano Kanyabayonga. Ni operasiyo itaje gutwara amasaha nibuza arenga 4 cyangwa 5, ni nyuma yuko M23 yari ahitwa Burangiza, nyuma yuko M23 yari ahitwa Kagando, ikaba yari ahitwa Itundura, ikaba yari ahitwa Tsambi. Utu duce twose nyuma yuko M23 igira gutya ikatugota, byabaye nk'ikintu gikomeye cyane ndetse biba n'ihurizo rikomeye ku gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagerageje gushakisha buryo ki kigaba ibitero karundura kuri uno mutwe wa M23 kugira ngo barebe yuko bawutsimbura mu bice uherereyemo, ariko ibintu bigenda biba akaga, ibintu bigenda biba ikibazo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nibuza cyagerageje kugaba ibitero mu bice bya Butarongora, ngira ngo nejo ku munsi w'ejo habereye imirwano idasanzwe, aho ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagerageje kugaba ibitero hano Butarongora giturutse ahitwa Musange, ariko ibintu biza kuba akaga gakomeye kuko M23 yagize gutya yohereza force z'abasirikare baturutse mu mashyamba ya Kahi hejuru cyane ya Kanyabayonga ndetse na Rwindi, abandi baturuka mu mashyamba ari hejuru cyane na za Kabuya, bakubita bidasanzwe ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC byari ryagerageje gushotora intare zasarambwe mu bice bya Kanyabayonga. Ni operasiyo yakoranywe ubuhanga budasanzwe, ni operasiyo yaje gusiga M23 yigaruriye ibice byinshi bya Kanyabayonga. Tutatinya kuvuga yuko rwose ubungubu umujyi wa Kanyabayonga M23 iri kubarizwamo, kandi iyi ni operasiyo yaje gukoranwa uburyo bwa gihanga, dukurikije ukuntu abaturage bari kuvuza amashyi ndetse bari kuvuza n'impundu muri uyu mujyi wa Kanyabayonga. Ni nyuma y'igihe kandi amakuru yarakomeje kugenda agaragara ku ruhande rw'abanyepolitike ba kino gihugu, barakomeje kugenda bavuga bati ni mugerageze rwose murinde Kanyabayonga M23 itahagera, bakaza kohereza abasirikare b'abacancuro benshi ndetse n'abasadeke benshi, bakohereza abawazarendo, aba FDLR benshi, icyitwa Special Force Hibu y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC bakakideployinga ku bwinshi muri bino bice byegereye Kanyabayonga, ariko ibintu bikaza kuba iby'ubusa nshuti muvandimwe. Urugamba rwakomeranye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, kuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyatsinzwe bidasubirwaho nino operasiyo yabereye Kanyabayonga. Igitangaje ni ukuntu nta n'umuturage wagize gutya rwose ngo urebe yuko arakariye M23 ku ma operasiyo amaze iminsi abera muri bino bice, nubwo hatabura kandi nanone nk'abaturage ku kigero cya 2% ubona yuko bakigendera mu kwaha
kwa Antoine Tshisekedi Tshilombo cyangwa bashyigikiye ibitekerezo bye by'amacakubiri, ariko abaturage 98 hafi 99% bari kuvuza impundu, bari kubyina intsinzi nyuma y'uko M23 yigaruriye agace ka Kanyabayonga. Nibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC rikomeje kugenda rikubitwa umusubirizo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni operasiyo yaje kugwamo abasirikare barenga 96 ku ruhande rwa SADC, aho habarurwa abasirikare barenga 27 ba SADC, by'umwihariko bari gukomoza ku basirikare barenga 12 bakomoka mu gihugu cya Tanzania babarizwa mu cyitwa SADC, yaje mu butumwa bwa Sami DRC muri kino gihugu cya Kongo. Ibi ni ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, ndetse n'intsinzi ikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ni amakuru akomeje kugenda agaragara kuri buno butaka bwa Repubulika ya Kongo, aho M23 ikomeje kugenda iba ubukombe. Iyi ni operasiyo kandi yaje kuba nyuma y'uko ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ryari ryagerageje kohereza abasirikare bari baherereye mu bice biri hafi cyane no muri ano mashyamba ari za Kayina, hafi cyane no mu bice bya Kabanda, no mu bice biri hafi cyane na za Kabare, ndetse na hafi cyane mu bice biri hafi cyane na za Kirumba. Ubu igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ibintu bikaza kuba abantu busa, kuko uwitwa General Peter Chirimwami yaje gutanga ubutumwa, ahamagara abasirikare bari kurwana muri bino bice, arababwira ati uburyo operasiyo yateguwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 namaze gukurura amakuru amwe namwe menye yuko urugamba ruza kubabana ihurizo. Biza gutuma bamwe mu basirikare bagira gutya bikura ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bari basabwe guhungira mu mashyamba ari hafi cyane no bice bya Kanyabayonga. Urumva yuko ibintu bikomeje kugenda biba ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gitsindwa umusubirizo, kandi mu gutsindwa kwacyo kigakomeza no kubura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, aho navuga yuko nk'ino operasiyo yabereye Kanyabayonga ku munsi w'ejo ubu ngubu yaguyemo ngo abakoroneri barenga 7, igwamo kandi icyitwa abacancuro barenga 6, igwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'aba FDLR, abawazarendo ndetse n'abarundi. Ahangaha ntabwo turamenya imibare yabo, ariko naho birakomozwa yuko atari bakeya rwose. Nibikomeje kugenda bigaragara rero aka gace ka Kanyabayonga, ifatwa ryako ni ifatwa ryatumye hanafatirwa amateko zirenga 64 zaturutse ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho muri mateko zafashwe hongeye no kugaragaramo abasirikare babarizwa mu cyitwa SADC. Nibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC rikomeje guhura n'akaga gakomeye. Ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC rikomeje gukubitirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru akomeje kugenda agaragara cyane, dukomeza kugenda tubakururira umunsi ku munsi, dukomeza kugenda tubasesengurira umunsi ku munsi, aho twitabaza cyane icyitwa abasirikare babarizwa muri M23 baduhereza amakuru umunsi ku munsi, kugira ngo n'ubundi mutandukane n'ibinyoma bya bimwe mu binyamakuru bikomeza kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, bivuga bati ngo M23 ngishobora kuba iri kugenda ngo ikubitirwa ku rugamba. Abandi bakavuga amagambo bishakiye bitewe nuko abenshi bakorera mu kwaha kwa Antoine Tshisekedi Tshilombo, cyangwa se bagendera ku bitekerezo bye by'amacakubiri ndetse no gutonesha abaturage bamwe bakomoka mu bwoko bumwe cyangwa mu bice bimwe. Ariko ibi nibyo tukuzanira kugira ngo ukomeze utandukane n'ibyo binyoma. Nibikomeje kugenda bigaragara cyane rero ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho amakuru n'ubundi akomeje kugenda agaragara ahitwa Kanyabayonga
nyuma y'uko M23 yigaruriye aka gace ka Kanyabayonga, ndetse M23 ikaza kugaragara muri ibi bice bya Kanyabayonga iri kuhatembera cyangwa se iri kuhakora operation n'ubundi zisanzwe ideployingamo abasirikare benshi muri uno mujyi wa Goma. Abaturage rwose urabona yuko bishimye cyane ku rwego rudasanzwe, urabona yuko bari kuvuza impundu abandi bagakoma ingoma bavuga bati nta kuntu rwose muri ibi bice byacu by'umwihariko Butarongora umwami Rwabugiri yarahavumye ati ntiharongorerwa bakwitonze, ubundi habaga impundu rwose ariko zizi kuroga, uwibeshye akarongorera akaba atazongera kurongora ukundi. Ati aha niho butamurongora abwira ingabo ze ati ntihakarongorere ntibakarongorere aha hantu mw'abantu mwe, amateka ko ari maremare abakongomani nabo ntibayazi, baretse gushotora intare zasarambwe ko ziri kurwanirira agaciro kazo, ko ziri kurwanirira uburenganzira bwabo, ko ziri kurwanirira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku rwego ruri hejuru. Bakomeje guhura n'akarengane hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko abakomeje kugenda bibasirwa bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Ni ibikomeje kugenda bigaragara cyane rero muri kino gihugu cya Kongo, ni ibikomeje kugenda bigaragara cyane yuko rero M23 n'ibikorwa ikomeje kugenda ikora rwose, ubona yuko ari ibikorwa biri gutanga icyizere cy'ubuzima, kuko ibice byose M23 yigaruriye urabona yuko bifite itandukaniro cyane naho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kibarizwa, kuko baragerageza kugira inama abaturage bababwira bati bwose icyo dushaka ni mugerageze mwirinde icyitwa amacakubiri ndetse n'igisa nayo, kugira ngo turebe yuko twakora ibijyanye n'itandukaniro hagati yacu n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'abanyepolitike ba kino gihugu. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC hejuru cyane mu misozi ya za Butembo ndetse no hejuru cyane hafi n'ubundi mu bice bya Beni. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri gukora inama idasanzwe mu kureba buryo ki bareba ukuntu ngo bakura force n'ubundi ziherereye cyane mu bice bya Rubero. Ahangaha ni ibice bishobora kuba byegereye cyane Kanyabayonga, kuko bari gutekereza yuko n'ubundi M23 nyuma yuko yigaruriye Kanyabayonga hashobora gukurikiraho operation Karundura, operation Ndimburamabuye yo kugaba ibitero mu bice bya Rubero. Ni nyuma yuko kandi n'ubundi M23 yigaruriye bimwe mu bice n'ubundi byegereye cyane cyangwa biri hafi cyane n'ahitwa Rubero, harimo n'agace kitwa Kimaka. Ubu ngubu igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kujya mu ihurizo rikomeye, aho bari gukeka yuko ubu ngubu intare zasarambwe ngo zishobora kugira gutya rwose zigatangiza operation Karundura, n'ubundi operation yo gushakisha buryo ki bakwigarurira n'agace kitwa Rubero. Urumva yuko urugamba rutoroshye biramaze kumera bite rero nyuma yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 kigaruriye Kanyabayonga? Gahunda bafite akaba ari yo kuzamuka Rubero, gahunda bafite akaba ari yo kuzamuka no mu bice bya Butembo bakajya guhangana n'inkozi z'ibibi z'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyamaze no gufata umwanzuro bidasubirwaho wo gukorana n'umutwe witwa ADF wazengereje abaturage ba hano muri Kivu y'Amajyaruguru, umaze guhitana abaturage barenga 300. Nibikomeje kugenda bigaragara cyane rero kuri buno butaka bwa Repubulika ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bigorana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kwiyemeza ndetse no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, irimo n'uyu wa ADF nawo wongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ugerageza gufasha igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, ndetse n'indi itandukanye irimo n'uwitwa FDLR wavuye mu Rwanda 1994 ukoze jenoside itazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda ndetse no mu mitima y'abanyamahanga bazi ibyabereye i Rwanda 1994.